ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. النهارده باختصار هنوضح سوء تفاهم في الاجابه على سؤال how are you. هي مش بس بنقول how are you نيجي نجاوب عليها نقول I'm fine thank you. لا، هي مش هي دي الاجابه الستاندردايزد لاجابه سؤال how are you. في اجابات تانية كتير جدا بتبان لما تقولها ان انت مش يعني اجابتك مش بورينج، اللي هي يعني مش اجابه ممله. لا، في اجابات تانية ممكن تقولها لسؤال هاو ار يو ممكن تبقى نيتيف اكتر، ممكن تبقى فاهم اكتر، وفي نفس الوقت مش هتبقى عليها امباكت وحش على اللي بيسمعك. فعشان نعرف ايه الاجابات دي تعالوا نسمع الانترو ونشوف ايه الاجابات المختلفه لسؤال هاو ار يو. يلا بينا. بلاش نقول I'm fine thank you على طول، علشان بجد ادمت خلاص وعاف عليها الزمن. طب نقول ايه بقى؟ في حاجات كتير ممكن نقول I'm fine لوحدها بس كده، ممكن نقول I am good او all good، I'm good او all good. ممكن نقول I'm grand G-R-A-N-D انا بخير برضو I am grand او grand بس. ممكن نقول I am okay I am okay. ممكن نقول all fine all fine، او ممكن نبدا باجابه مختلفه اللي هو oh thank you so much for asking I'm very well thank you. يبقى في صيغ كتيره جدا للاجابه بسؤال how are you لو انت عايز تقول انا كويس، غير I'm fine thank you، لان بجد ما عادش حد بيقول I'm fine thank you خالص. ولو انت بتتكلم مع نيتيف وقلت I'm fine thank you he will feel a boring answer، يعني هيحس بنبره ملل وانت بتجاوب عليه. طب لو انا عايز اقول انا مش كويس، بنقول مثلا I'm not good او I'm not feeling good recently، اللي هو oh I'm not feeling good recently، انا مش حاسس ان انا كويس. it's bad for me now، اللي هو ما فيش حاجه كويسه انا حاليا ليا. في الاجابه لما نكون عايزين نقول ان حاجه مش كويسه هي حاجات معروفه I'm not good I'm not feeling good I'm not feeling good recently. انما الاجابه بالكويس، انما انا اللي هو انا كويس، لو انا عايز اقول انا كويس، دي اللي هي المفروض ما عندناش نقول I'm fine thank you. نقول ايه؟ all good I am okay I am grand، يبقى all good I am okay I am grand all okay fine thank you oh thank you so much for asking I am very well. او ممكن نقول I am very well بس. بلاش نقول I am fine thank you تاني ونقول الحاجات دي عشان to sound more positive not negative or boring in the answer. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.